кайгыртуу, ярдәм, гыйбадәт, шатлык, Курбан гаете мүбарак булсын. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bugün bizning Qurban bayramimiz. Bütün respublika xalqimiz, bütün Rossiya xalqimiz, bütün dünya musulmonlari bugün Qurban bayramini qarshi olalar. Alloh taolo rizoligi uchun qurban shalalar. Alloh taolo aytadi, Qurbanni mol-mulkatingiz bo'lsa, mol-mulkatingiz ko'proq bo'lsin uchun nishlarga kerak? Sadaqa berig'iz, qurbanlaringizni aytigiz. Aqshangiz bo'lsa, mumkinligingiz bo'lsa, qurbanni shalag'iz. Uraza vaqtidan so'ng 40 kun o'tgandan so'ng bizning Qurban bayramimiz. Uraza vaqtida Alloh taolo bizni sirlaydi. Alloh taolo aytadi, "Och susab yurugizda hajatim yo'q, sinim" deb aytadi Alloh taolo shulay sizni. Ayy, och susab yurugizda hajatim yo'q. Tiligingizni saqlag'iz, ko'zlaringizni saqlag'iz. Mana shulay deb aytadi Alloh taolo. Qurban bayramimizda shulay Alloh taolaning sinovi. Sening ko'proq molin bo'lgan vaqtda kishining molini chiqarasi kelmay. Ammo lekin Alloh taolo aytadi, "Mana bunda Qurban bayramimiz. Mol-mulkatingni chiqar, qurbaningni shal." Ham bir ilishin kimga o'taradi? Faqir miskinlarga, invalidlarga, kimning mumkinliklari yo'q. Shularga. Kiya bizning g'alafa kuni edi. Musulmonlarimiz uroza tutdilar. Alloh taoladan ko'proq duo umid etdilar. Chunki Alloh taolo aytadi, "G'arafa kunida so'rag'iz mendan, ham men berarman. Ikkilayta ishlatayda berarman" deb aytadi Alloh taolo. Uroza tutdingizda, hatto G'arafa kundan 2 kunga yilga xatlayman, men sizning niq og'ir xato kechiklari bo'lsa, ularni kechirarman, yashirarman deb aytadi Alloh taolo. Shunga ko'ra tag'in bir topqir Qurban bayramimiz muborak bo'lsin. Alloh taolo shalban qurbanlarimizni qabul etsin. Ham bizning mamlakatimizni zo'raytsin, ortsin. Va inna ila robbina munqalibun. Nahnu fi tariq ila al-janna bi izni ta'ala va bi amrihi va la nuridu an nakunna fil jahannam. O'tanan saqlasaydi, ikki dunyoda mangulikka kelandirsaydi Alloh taolo. Amin. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Sizni dinimizning eng ko'rkam salami bilan salamlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz millatdoshlar, bugun biz sizning bilan Qurban g'oyatini bayram etamiz. Bu o'ng'aydan sizga Rossiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinning ham Tatariston raisi Rustam Nurg'aliulla Minnixanovning qutlowlarini yetkazishga ruxsat etingiz. Shin Irakdan Rossiya musulmonlarin Qurban bayrami bilan qutlayman. Ota-bobolarning vasiyatlarini ham ko'p g'asrlik urf-odatlarini iyarib, siz islomning shishma boshina ham qiymatlarini qaytaruvchi shusha burungi bayramni belgilab o'tasiz. Ул igelikka ham gadallikka, mehribonlikka ham taqvollikka, tiradagi kishilarga qarata saqchil ham ixlos munosabatga yo'naldi. Aytarga kerak, musulmon uyushmalari ilning ijtimoiy ham madaniy turmushida aktiv qatnasha ham xizmat etadi. G'oyala qiymatlarini nig'ituga, yosh buunda vatanparvarlikni tarbiyalauga, xalq uchun ahamiyatli ma'arif ham xayriya boshlang'ichlarini turmushga oshiruga zo'r e'tibor beradi. Ham albatta vatanni saqlovchilar ham ularning yaqinlarına yordam ko'rsatuv bo'yicha bik kerakli sizning ishinlikda teran rahmatga loyiqli. Sizga salomatlik,
именлек, уңышлар һәм иң яхшы телекләр телим Владимир Владимирович Путин. Кадерле Татарстан мусульманнары, хөрмәтле ватандашлар. Бу көннәрдә без һәр мусульман өчен изге Идул-Адханы, Корбан гаетен зурлап уздырабыз. Хаҗ тамамлануны белдергән иң якты уй-ниятләр белән сугарылган бу мукаддәс бәйрәм хәерле гамәлләргә бай. Ул һәр беребезне шәфкатьлелеккә, юмартлыкка һәм үзара ихтирамлы мөнәсәбәттә булырга өнди. Ислам дөньясы җитди сынауларга дучар ителгән хәзерге вакытта бу улуг тантананың берләштерү кеше тагында ачыграк тоемлана. Мәчетләр һәм храмнар янәшә торган Татарстанда гасырлар дәвамында мусульман, православие бәйрәмнәрен һәм башка дини бәйрәмнәрне төрле милләт һәм дин вәкилләре бергәлектә, дуслыкта һәм татулыкта билгеләп үтә. Россия халыклары бердәмлеге елында бу исе аеруча зур әһәмияткә ия. Казан шәһәре ислам дөньясының мәдәни башкаласы дигән мәртәбәле исем алган елны без үзебезнең милли гореф-гадәтләребезгә, рухи хәзинәләребезгә тугрылык саклавыбызны белдерәбез. Диннәр арасындагы элемтәләрне һәм милләтләр арасындагы хезмәттәшлекне үстерә барабыз. Аллаһу Тәгалә ихлас күңелдән китергән корбаннарыбызны кабуллардан кылсын һәм үзенең шиксез мәрхәмәтеннән безне ташламасын. Сезне шын йөрәктән Идул-Адха, Корбан гаете уңайыннан тәбрик итәм. Һәр берегезгә, гаиләләрегезгә, якыннарыгызга бәхет, тынычлык, игелек һәм именлек телим. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Нургали улы Минниханов. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعال صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بأحسن الأخلاق وأطيب الأحوال.